Znači, moramo pričati neke o formatiranom radiju, a dobro, ti si rekla da tebi smeta, to svi moraju biti dobre volje. Pa lijepo je biti dobre volje, ali ne uvijek. Pa dobro, ja isto više volim zapravo kad mogu biti u eteru, onako kakav jesam naravno, i da nekako i prenesem tu svoju lošu energiju drugima, ako je meni moja energija loša. Mislim, zašto bi ti bio dobre volje ako sam ja loša? A ako ja imam zašto bi tebi bilo dobro ako meni nije? Ako sam ja dobre volje, i onda ću ti prenijeti dobro energiju. Ako meni krava crkla, neki tebi crkla. Ovo je glupo jer će ispast da stvarno prenosimo lošu energiju, a mi super smo zapravo. Da. Mislim, uvijek zapravo pozitivno. A u stvari smo uvijek dobre volje. A uvijek smo, da, prvo mi dobre volje. Znači, sve smo Sve smo demantirali, gasi to, nema smisla, gasi, bez veze. Ma bez veze.